Sanibonani emakhaya zonke indawo la kufinyelela khona le video mhlambe olibingelelayo ke ngobahlanu uyaziwa ukuthi usaqhumona. Ngibingelela nje la ngifuna ukudlulisa ukubonga kakhulu ebantwini bonke abasixhasileyo kuyinhlekelele kade sibhekane nayo. Ngisithi abantu bakithi isandla hlenzu kusedlula ikhanda. Kungesini ngabe akuzange kube ngale ndlela okungakhona khona. Siyabonga impela kakhulu. Ngiyafisa wonke umuntu owaphathisayo ezizwe bongekile. Nanokuthi ngidlulise i-update yokuthi umsebenzi njoba lalo ubona mhlambe kuma social platforms kwasebenzeka kahle kakhulu. Abafowethu bafihlwa ngendlela ehloniphekayo, so kukodwa khona siyakuncoma. Ngifisa futhi nokuthi mhlambe ngikhulule abantu kuma groups la ayenziwe, kodwa singasho ukuthi siyavala. Esimeni esifana naleso kufuna ukuthi nxa kwesinye isikhathi kusetshenziswe abantu bebuye bethole i-update ukuthi hayi sasebenza so abantu sebengakhululeka. So bekukudlulisa lelo lizwi officially from management yeband ukuthi bantu bakithi sesihambile lathi sabuya. Siyabonga indlela abantu abancedisa ngakhona. Ngifuna ukuthi before mhlambe abantu bephume emagroupini noma kuzo zonke inhlangano ezazivuliwe ezazincedisa, ngifisa ukudlulisa amazwi okubonga kakhulu abantu bakithi. Angazi ukuthi ngisathini. Abanye mhlambe babebona singaphendula amafoni indlela nathi esasishaqeke ngakhona nendlela esasibhizi ngakhona, kodwa hayi no, siyabonga kakhulu abantu bakithi. Ngokukhethelekileyo ke bese ngibonga abaculi bakithi abaphuma nkalo zonke bayokweseka umsebenzi. Ngibuye ngibonge futhi nabathandi bomculo indlela la sisebenza ngakhona abantu bakithi. La ngikhombisa esinye isithombe ngani, so kukodwa kumfana siyakubonga kakhulu. Kwithimba ke leli lalisincedisa lapha ekuhleleni umsebenzi, ngithi big up. Lingakwenzi ensimbini kuphela kodwa likwenzela kwamanye amaqembu. Sengiphetha mhlambe ngibonge izimuli noma abazali babantwana laba abalimalayo labaswelekayo. Indlela mhlambe sabambisana ngakhona lanxa ama families kade sisiwavakatshela sokuphela umsebenzi siyahlanganisa amehlo labo. Siyabonga akule sake sathi sifika khona bathi hayi lina sesilithwalela amahloka. So sisabhekene nomqanso impela kakhulu bakithi ngoba abanye abafana bethu ababili basasesibhedlela okudingeka kakhulu imithandazo. Sicela kakhulu impela imithandazo ukuthi la liguqa khona libabike labo mhlambe la sezandleni zabongikazi laba labodokotela bezobe behawukeleka belapheke ngokusheshsha, ngoba ngibona ngazuthi iservice yakho iyagqoza kakhulu. So sicela kakhulu imithandazo abantu bakithi lisincedise impela abafana labo belulame. Okwenzela ukuthi noma mhlambe sicabanga uthatha igxathu liya phambili kodwa kube ukuthi abafowethu bonke sebeluleme sebe right. So siyabonga kakhulu abantu bakithi, siyabonga ngazi ukuthi siyothini kodwa hayi okukhona ukuthi hayi siyabonga kakhulu indlela elaphathisa ngayo abantu bakithi. uNkulunkulu alandisele nala lithethe khona okwenzela ukuthi nakusasa nxa kusenzeka mhlambe umshopho ofana nalowo uvelela noma ubani sikwazi ukuthi siyancedisa noma izandla nxa zingena emaphaketheni ziphuma ziphethe okunye. Siyabonga kakhulu bantu bakithi. Inkosi ibusise.